Hello Dammo Zomi Zeren TV live program pani nong moking ke kamilia chingchen zo zo boy hi tuni no kha November som ni tuni le som ni Lizing Thursday ni ta kung tang coding 2 pen US kam sunga COVID-19 positive case pen million som wal ching to ta state kum bitune ten khak tan na tom ball White House sunga nan na nei thak ibe lap kida na zatui vaccine to ke sai update po khat somehow billionaire tampi takin Republican Party le Democratic Party te ading vote tang sim ke na dinga kisam sumlom tampi pe khinta tel jing anga President elect Joe Biden in na sepi ding ni tel khol ta Senate mailam thu Georgia State tunga kingata stimulus package update por khat tel jing Zomi MP thak teng lungdam pi na lo chinau nga thak zolia hoi kim thom te lungdam pi na ti tang kel ding hi tuni tang coding thu camp pe Zomi pi te dei sang na to kun le vai tam pi pe khiaong kai khop sak pu dai zamang HR assistant job trainer Unipress USA Falling Green Ten Kwan Tunga Lungdam Na Lian Tui Kau Hi US gam sunga COVID-19 positive case pen million som wal ching to ta a state kumpi thunei te in khak tan na tom bol to US gama COVID-19 positive case vek pidigom million som teng zawal ching to ta in abai saman de ni in kicham te a kilo azaw na kiam ding chi lamet na omlo phalbi sunga kiluta hi manin asuk se pen din mun kitung ta chi na hi chi in chidam na lam pil na thuthuk thei health expert te law thong ma hi COVID-19 pu na hanga zatolum chinami phaja pe US gambuk vek pikigom tu somguk le tu khal ching to ta chi in zan hal Tuesday ni in kicham te hi puna na in US leitang ong sik zo khakwa ching to ta a hi zongin gambup hukbit zo na ding akichian kigin khona strategy kinai na lo hi manin abisani som sungbeka positive case attack million som ki be lap to hi April khabe lam en suk kikle hang positive case million khat achin to na ding in khathum so thi nungka sungbek beka COVID-19 case attack teng khale tu som li ki chamte a Wednesday zani chang a ka kha sungbek teng khale tu som li tu nga ki be lap to hi manin US leitanga COVID-19 puna na ong tun zo pen case atam pen kal hi chi in ki chamte hi Texas state zong pen COVID-19 case million khat tak ching to ta a US gambupa positive case atam pen hi chi in Johns Hopkins University te data kai khopna tungtonin ki thei te hi US gam sunga population mi pi atam pen ni na hi Texas state sunga puna na ong ki pat zo case vek pi ki gom teng khat le tu som le zathum le somguk le li tak ching to ta chi in Johns Hopkins University of Medicine in jam te hi California state pen case atam pen ni na a oma zani chang teng kwa le tu som kwa le tul khat le za le som guk le ni ki cham te hi Florida state sunga case teng gyal le tu som le tu ni le za le som sagi le ki cham te a atam pen thumna ong hi New York state a hi le COVID-19 hanga mi si atam pen state chi in ki cham te lai a zani chang a mi si tu som thum le za sagi ching to ta chi in Johns Hopkins University of Medicine in cham te hi mi si atam pen ni na state a hi le Texas state ki chi hi Nana anga attack kiam suk zolo a kibe elam na lam mano zo hi manin state tom pan kumpi thunei te in khak tan na thukun tom bol to uhi USA gama a omma sa pen colony state som na thumla ka state khat a ki hel Massachusetts state kumpi in nungka Friday pan ki pan curfew thukun khungta hi nasep kwandi nga pai nasep napan inchia sangka napan inchia lai tak chi te lo buang ni tang nai som pan jing sang nai nga chiang in pan koma pusok thailo ding a apusok mi mal khem pe pen kumpi tu kun palsat hi chi in ki chan te ding chi hi abisa spring sung le phalbi ki pat lam chiang in positive case chep te na kiam suk ki hi ai zong in nung kal pan ki pan ni khat case attack tu le zani wata ki cham te a mailama to sang in suk se ding chi umona ne u chi hi hirang khak tan na ki koi na hangbul pi pen ju sai te le an sai te ki khak bai ding chi ngim na hi pi pen a COVID-19 to ki sai a ki koi thukun tom te Massachusetts mi pi te in olmo lo a om lo na ding u ngim na hi chi in Colorado state te capital city a hi Denver kopi in zong stay home order khung ta hi nitak nai som pan jing sang nai nga ki kal kwa ma pusok theino lo ding aตัวทุกคนเป็นอเบซาซันเดย์ปันกิปันDecemberค่ะนิสกีนีดงกิจังสกดิงจีฮีอาฮิจงอิน Thanksgiving Day นี่จังอินตัวทุกคนกิจังเราพอดดิงจีฮี COVID-19 อันน่ะหางอาจจะตัวอารมณ์จีน่ามีภาษาเละ COVID-19 positive case เจ็บแต่น่ะเป็นนิสิมินกิเบลับตัวหันอาเบซานิสกีสุงะ
นุงกา Thursday นี้จังๆนี่คัดจะลีและสมเลยกว่ากิมตา positive case ทักกิจามเตอา October สมนี้เลยกว่าปันกิบัน case attack เป็นนี่คัดจังอินจะนีและสมกว่าตากะตจีฮีMaryland Governor Larry Hogan in zong an sai sung mikita za lakpan percentage bangza chiang bek tu thei ding chi chiang tan na zong khiam suk sakhi 75% pan 50% a khiam suk ki ka zani Wednesday ni tak nai nga pan ki pan zang to ding chi hi Utah State Governor Gary Harbor in state of emergency akichi vai poimo din mun om ta chi tang ko hia a mai tom to ham tang ding chi thukun dei lo na hanga langdo na le lungphau na tampi kom kala mask mandate mai tom thukun khong tak ta hi stay bup sunga zaute lumna dim gai khin ta hi manin kinial na ding hunom no lo hi chi in abe sa sunday ni in gen kya hi Utah State sunga lungka son sang in lungka sunga 40% bang case tak ki be alapa atam pen chepte na ki chi hi abe sa sunday ni khat sung bek a COVID-19 hanga china lum mi phaja pen zali le somthum le sayi tak pha chi hi mai tom thukun ban a in kon pi te nangon to kalni sungbang om khop dan ki dop na ding le sangin te azong sport practice ki mona tom te kalni sungbang ne lo phot ding chi thukun khun be la hi Utah State pen mask thukun de lo na hang a mi pi lampan lungphau na ana sema ma fe kharin ki chamte a nungkha sungin zong epidemiologist akichi akilo aziaw thei lungno te lungno pan ki dana to kisai piang na thuthuk anei Dr. Angela Danten na in maya mi bi tampi takin mai tom thukun de lo na hangin lungphau na nei ngai u hi mai tom thukun in state book economy sumle sumjok na kiam tuam sak lo ding a motor hall lai tak seat belt thwa to ki bang a traffic light mei eng mei san to jong ki bang hi chi in seat belt le traffic light to te ka ka so atang na freedom to be hi a hi jong in thukun pen mi bi te kep bit na ding akiko hi chi na jong sunday ni athugen na a han thot na gen hi Iowa State jong pen governor nungyat in mai tom thukun hoi salo a hi manin zallo phamo thukun a akikoi lo na ding a han thon den khat a hi jong in jan hal Tuesday pan ki pan mask mandate mai tom thukun ki jang tak ta ding chi thu Iowa Governor Ronald in tangko khetak ta hi indoor gathering akichi in sung hall sung biakin sung chi te a milom som ni langa wal a om le mai tom thwa ham tang ding a outdoor gathering akichi apolama mi biom kom na khat pe om chang in milom som sagi langa wal a om le punana hongki patjo mai tom thun abol u akhat veina hongso khi Iowa State sunga business te sai tom te company te bangma ki khaklo ding hi manin hidan thun akikoi a hi chi in Iowa State Governor Kim Reynolds in gen hi Iowa State pen punana ongki patjo tu ni changdong stay home order thun abolo state por khat laka state khat in ki hel a business camp ki khang ngei lo hi Warehouse sunga nananei thakki belap in kilamna le khopi khono khantona to kisai vai pok alen HUD Housing and Urban Development zumpi pan Secretary Ben Cardin zong COVID-19 positive nei hi china be sapi jing monday ni in tangko khyau hi kumsam guk la kwa pha Ben Carson pen tulai tak lungsim chidam ma a ki kep ki khoina ding le ongdam bai meng na ding za to van za tom ki ching takin nei a hi manin lungdam hoima ma hi chi in HUD Deputy Chief of Staff Coulter Baker in tangko na lai sunga gel hi White House Chief of Staff Mark Meadows zong COVID-19 positive hi chi in Friday ni in Bloomberg thu thang zoom in tangko masapen pen a hi zong in nungka Wednesday ni pek pan ki pan positive khinta chi thu kinung thaya hi zong in nungka Friday ni jangbek pp thei ding in pula khepan a hi manin White House sungna se people khat he ma ki chi hi election day ni taklam in White House sunga milam omkhom na poi ki bol a to poi a Mark Meadows le Ben Carson zong vakhelo hi Trump in October som thum ni in Michigan a vote zone tugen na rally abol lai takin zong Ben Carson in mai tom athwa lo lam ki mukha chi hi tuni le som le kuma president sem dinga akidem ngei khalle khokto ki saipil na thuthuk ane neurosurgeon Ben Carson pen White House Coronavirus Task Force a member khat zong a hi punana kom kala White House a milom omkhop na poi tom ki bol ve a hi manin mo sang na tampi phukha khin ta u hi abe sakhani sungin president Trump bek thamlo White House sung na sem kumpi thunei por khat pen COVID-19 positive khin ta u hi Trump campaign aide Nick Trainer zong COVID-19 positive G2 election day ni in thei hi Justice Tuck asem ding in Amy Coney Barrett nominate
นาโตกิไซไวท์เฮาส์สุงะ September คัสุงอินปอยเกบอลอาปูทรัม advisor ปอคัดและ US Senator ปอคัดเบกทัมโลตัวปอยอาคิเฮลคากุมปิอุเลียนตัมปีตัด COVID-19 positive อุฮีตัวหูเฮาหางอินดร. Anthony Fauci อินตัวปอยเป็น super spreader event นาอากิโลอาซาวสักพัดยักปอยจีอินมินวะฮีกิดาวนาจะตุยวัคซีนต่อเกสายอัปเดตปอคัดEli Lilly จะตุยคอมพานีเตนในสาวัคซีนเป็น FDA ซุ่มปีอิน Emergency Use Authorization พัลนาอเบซาปีจิงมันเดนีอินเปตาฮีฮิรันพัลนาอ่างนาดิงอิน Eli Lilly จะตุยคอมพานีอิน October นี้สกีนีอิน FDA ซุ่มปีตุงะเงียนาลายปีอาเสียอุจจาระคิดจังอินพัลนางะฮีสิคุมในเตสิสันหาโลเตกาลนาในเตชาวล้วนนานันในเตกุมสมกุลงาจิงคินอาโควิด-19 นาหางาทวกละหิมานินจะโตอลุปกุลมีมาลจิเตตุงะกิจังไทยดิงจีอิน FDA ซูมินแกนแค่ฮีไฟเซอร์จะตุยคอมพานีและเยอรมนีกัมเตจะตุยคอมพานีคัดฮี Biotech Company in ตัวหลายตักสินนาอันในอุวัคซีนเป็น 90% วาลบังมุยบุญมาฮีจีอินปีจิงมันเดนีอินตังกอูอาเลยทุงมีเตอาดิงอลุงดำหอยละเม็ดนาเลียมปีคัดองกวานุฮีวัคซีนคัดเปลเป็นสินนาอา50% อาหิเกและ 60% จังบังมุยบุญอาหิและมีปีจัดดิ้งอินมุยบุญมากิจิเทฮีจีอินออกัสนิสกีนีอินดร. Anthony Fauciอิน CNBC ทุทังซุมตุงะแกนไงฮีตัวแบบทำเราสินนา 50% จังบังมุยบุญอาหิและ FDA ซุมปีปัน authorization พัลนากิเปดิงฮีจีอินFDA เว็บไซต์ตุงะจุนคัสุงอินกิเกลอา FDA Commissioner ปูสตีเวนแฮนเงียดอินซงจุลัยคัสุงอินแกนเขงไงฮีตัวฮิมันอินมันเดเนีย Pfizer และ Biotech จะตุยคอมพานีเตตังโกเขียนอาฮี 90% วาลมุยบุญจิทูเป็นอลุงดำหอยมาทูคัดอาฮีไอซงอิน President Donald Trump อินดิกอสักโลนาทูคัดมันเดตัวนี้มาอินอามา Twitter account ตุงะหลายเกลฮีบางหางเฮมจีเล่ Pfizer Company in vaccine มุยบุญนาโตกิไซอาตังโกนาเป็น election มาอินตังโกงำเลวะ election day นี้คิดนิงาอาจินคิดจังเบกตังโกปันเซเซอุจีอินเหมาะสักนากัมมัลเกลฮีรัสเซียกำเตนในสา Sputnik V vaccine จงเป็นสินนา 92% บังมุยบุญฮีจีอิน Wednesday จานีอินตังโกฮี Pfizer และ Biotech จะตุยคอมพานีเตวัคซีนสางอิน 2% อาตัมโซอุฮีอาฮิจงอินรัสเซียเตวัคซีนเป็นมิหิงตุงะสินนาดอนีเบกิปันอาโควิด-19 นันนาอันนี้จินามีสมนิตุงเบกะสินนาเป็นอามุขยัดอุริโซอาฮิฮี Pfizer และ Biotech เตวัคซีนเป็นมิหิงตุงะสินนาอดอลทุมนาปันอากิมุขยาริโซฮีอาโควิด-19 นันนาอันนี้มีสมกว่าเลลีตุงะสินนาปันอากิมุขยาริโซฮีจีฮีตัวให้มันอิน health expert จิดำนาลำปิลนาทุกอันนี้เตอินรัสเซียเตวัคซีนต่อกิไซกิดมาดิงเกนขยาอุฮีModerna จะตุยคอมพานีเตนในสาวัคซีนเป็นมุยบุญมุยบุญเลวจีทู November คาเบจังอิน result ตังโกเคเทยตัดดิงจีฮี Pfizer และ Biotech วัคซีนต่อกิไซทุหอยตังโกนาหางอินกำตมปันกำมาไกปอคัดอินซงลุงดำปีนากำมัลปุลากุฮี Germany กำเต Health Minister ปูเจนส์Spar in encouraging ทางอหอยมากษาฮีจีฮีบางหางยำจีและ Germany กำเตในสาหิมันินกางตังมาฮีจีอิน British Prime Minister ปู Boris Johnson อินซง promising ละเม็ดนาตัมปีองกวนจีอาฮีซงอินวัคซีนอมนาหางาลุงมวงกิกโลโซอาจุลอมตวนโลดิงฮีหางจีทูซง warning เปียกนากำมัลเกนฮี Canadian Prime Minister ปู Justice Trudeau อินซง we see the light at the end of the tunnelคิมเซียงนาคอมิลคิดจังและเมนาโควักอิมุเทตาฮีจีอินโอทาวาทุทังซุมตุงะแกนฮีไอซงอินอีกิดอกไงบังอินกิดอมลายดิงเป็นทุปิมาฮีจีทูซงแกนเบฮีกำสมนี้และสกิกิปอนา European Commission President Assem ปูอาร์ซูลาวอนเดอร์เลเยนอินซง Great News อลุงดำหอยมาทุทักจีอินมินวะฮีEuropean Commissioner กิปอนาสุงะอลุดเมมเบอร์กัมสอมนี้และสกิเตอาดิงอินจะตุยมัลมิเลียนจะทุมคามคอลปะเวนเซจานีอินกิทุกิมนาสวยกายไซน์ทูเทอุฮีเตลจิงะ US President Elect ปูโจไบเดนอินซง Excellent นาเซลวาจิกัมมัลโตปะตัวฮีอาฮิซงอินวัคซีนกิงะดิงฮิตาฮิมันินCOVID-19 กาโดนาอามันเสียงนาดิงอินขัดตัมปีกิสัมไลไม่ต้มอิทัวเงยบังอินทัวไลดิงหังกิดอมเงยมาบังอินกิดอมไลดิงฮิหังจีอิน warning เปียกนาเนฮีซุมฮาวบิลเลเนอร์ตัมปีตะกิน Republican Party และ Democratic Party ดิงโหวตตังซิมกิกนาดิงอากิสัมซุมลมตัมปีไปกินตา
US President kitel na a electoral vote zani le som sagi anga masa in President Sam ding chi thu hi a pu Joe Biden in tel chinga in electoral vote zani le som sagi wal nga akhin hima tale thu sia la sia tampi hongom to hi manin President Trump in President pan mun pan ot khiat som na lo bek tham lo vote tang akisim kik na ding thu abo lai ta kai hi Wisconsin state sunga pu Trump le pu Joe Biden ke kal vote tang kilam dan na pen 0.6% bek kilam dang a hi manin vote tang sim kik thaina pen thukun sunga oma law in phala hi a hi zongin vote tang kilam dan na pen 0.25% pan anwai se a hi le vote tang sim keng na a sumbe hem pa Wisconsin state kumpi in asik kul hi Wisconsin election committee in again na a vote tang sim kik ding hile sumlam bangza awering chi kigen chen thainai lowa a hi zongin tu ni le som le ko kum lai in zong vote tang kisim ke ka dollar million ni kimbe hi chi in jun kha som thum ni chang a Republican Party in vote tang sim king na a zat ding budget million som ni le kwa nei khin ta a Democratic Party in dollar million som ni le li nei khin ta a king khol khin ta hi chi in September ni li ni in Federal Election Commission in website tunga soksak o hi pu Joe Biden le pu Trump in zong vote tang sim king na a azat dingu sumlom te akoi na ding account bol khin ta wa donation tampi akipiak be na ding ngen koi lai wa hi manin sumha billionaire som ni le thumbang in mi khat chang atom pen dollar teng million khat kim ta bang pe khia u chi thu Forbes thu thang zoom in zan hal Tuesday ni in swaksa ko hi electoral vote som le guk aom na Georgia state sunga mi pi vote vek pi ki gom million nga kim bang pha a to ten khem pe pen khut to kisim kik chat ding hi chi thu Georgia Secretary of State pu Brett Raffensperger in Wednesday zani gen khia a November som ni masia man siang sakham tang ding hi chi hi mi pi te vote khiat million nga lak pan pu Joe Biden in vote tang tu som le tu li to zawa hi tel chinga President elect pu Joe Biden in na se pi ding mi mal tel kholta kum tu ni la som ni US President kitel na a official result kitchen aom na lo hang in tel chinga President elect pu Joe Biden in ama vai sai nan wa ya asem ding mi mal tom te tang ko na nei to ta hi tel chinga President elect pu Joe Biden in COVID-19 puna na kilo azaw na pan kidal zo na ding vai hom na a ma apang ding in coronavirus task force nga ko teng helding chi theisak na abe sa pijing Monday ni in tang ko khya hi to ki bona a task force pen ulian thum in makai ding a ko teng hem chi le khana Surgeon General asem lui pu Vivek Murthy ni na FDA zum pia lutang pi asem lui pu David Kessler le thumna Yale University pan Dr. Marcella Nanes Smith chi te a hi uhi task force member sunga kwateng ki hel hiam chi le Harvard University a surgery le health policy to kisai Professor Asem Dr. Atul Gawande nungkha sunga pu Trump administration khunwai pan ama thuwa na sep atop nana kidana vaccine to kisai pilna thuthuk anei Dr. Rick Bright chi te ki hel hi task force member ding mibal akitel kitchang in chief of staff Asem ding in Wednesday zani in Puron Klein telkya lew hi Puron Klein pen pu Biden in amon mama mi khat hi a election by campaign bona a thudot biding a azat advisor khat zong a hi Puron Klein pen President Louis Clinton hunsung vice president asem pu Al Gore ading chief of staff member khat sem ne a President Louis Obama hunsung pu Biden in vice president asep lai takin zong pu Biden ading chief of staff asep sak nge khat a hi Senate Mailam 2 Georgia State tunga kingata Senator mi zaom na Senate sunga Republican Senator somwa le thum oma Democratic Senator somli le sagi bek oma hi manin Republican te in Senate sunga thunei zo hipot a hi zongin tutung tang Senate election result pen tu lai tak Republican Senator som nga ching to ta a Democratic Senator pen independent mini to akigom somli le giat ching to ta hi to hi manin Republican Party a hi kele Democratic Party ki kala koi party join kum tu ni le som ni le khat pan kum li sung Senate thunei na len to ding chi pen Georgia State tunga vai hem pe kinga ta hi bang hem chi le Georgia State in Senator kitel na a zading thukhun atwam vilbel khat ne u hi bang hem chi le Senator Asem ding khadin mi pi vote tang atom pen 50% bang atung sia nga ham tang ding chi thukuna hi thukun oma hi manin tu lai tak Georgia State pan akidem Senator campaign lak pan mi pi vote 50% pan atung sia
anga omnai lo a Republican Senator pu David Perdue in 49.7% bek nga a 50% vote jingto zone lo deu hi Democratic Party pu John Ossoff in zong mi pi vote 48% bek nga a 50% tungto zo lo hi Democratic Senator Kelly in zong mi pi vote 25.9% bek nga hi Republican Senator Raphael Warnock in zong 32.9% bek nga a 50% pan atung sia anga kwa ma omnai lo hi to hi manin 50% pan atung sia anga akinga ding dong khatve kidem kik lew ding u a maikum January ni nga ni chang in azo le alel ki thei ding hi to hi manin Georgia State sunga a om mi pi te in na dei zok party in agwalzo na ding na dei le vo ki khe thei lai ding hi January ni nga ni chang in Democratic lampan gwalzo na anga ajen wale Democratic Senator som nga ong jing to ding a Republican te to ong ki kim to ding a hi manin a khet vote to cancel na ki boarding hi chi pen kumpi thu na hi to hi manin tu la tak tel ching anga Vice President P Kalama Harris pen Democratic Party a hi manin Democratic Party in presidency le Senate sunga thunei na ong nei to ding chi na ong hi ding hi ahi zongin Republican Party in Georgia State a gozona anga le Republican Senator som nga lani ong jing to ding hi manin Republican te thunei zong na ong hi pai sok lai ding a hi Republican Party in Senate sunga thunei na anga akik na ding lampi dang khat om lai a bang hang hiam chi le tulai tak pu tramin vo sim gik ding chi athu bol na hempeu gwalzo wa tel jing anga akik bang hi jen le Georgia State a Democratic Party in gwalzo na anga hangin Republican ma in Senate sunga thunei na nei zo ve ding a hi ma hang hem chi le Vice President Mike Pence in akiat vote to thu ki vai hom ding a hi Senate in pen atwam vilvel thunei na khat nei hi bang hem chi le Supreme Court a na sem ding Justice Akitel tak changin House te thu ki dong lo a House te kip sangna kisam lo a Senate le President Babek in vai hom thei kensa thei kip sak thei chi thu atwam vilvel thunei na nei hi Justice attack P Amy Barrett Supreme Court a na accept na hang pen Senate in ane atwam vilvel thunei na hanga hi President pale Republican hi a Senate zong pen Republican te thunei zong na hi manin Justice P Amy Barrett in Justice Hongsem thaya hi ajenjen in Democratic Party in Georgia State a gozona anga ajenjen wale House sung Senate sung le White House sunga thunei na khempeu amao onga dinga hi Georgia State a akidem ding Senator tutphani pen thu pilwa hi manin Republican lampan mi pi te vo zonna a zat ding sumlo dollar million zani zakhe ding chi a US tang thu sung Senate tutpha akidem na a atam pen sumlom zat khat na chi in ki cham te hi Stimulus package update bolkhat stimulus package vai to kisai Republican lampan ki khel na lian pi ni bol uhi bang tiel hem chi le ki kupna a palai asem pen sum kem pi pa pu Stephen Mnuchin hinon lo a Senate Majority Leader pu Mitch McConnell in makai ta hi ni na a Republican Party lampan sumlom zat khiat za ding thusun na $1.9 trillion pen dokki ku a $billion zanga kim za khiat ding bek thu sungkik tao hi mahangem chile October job report pen 6.9% back omta a gambub economy khangto ma chi kimuthei hi chi in zanhal Tuesday ni in gen kya hi a hi zong in Democratic Party lampan 2.4 trillion zakhiat ding chi angim na u khol bol som nai ton lo hi tel chianga President elect pu Joe Biden in zong mi pi pan pi nomna anwaya bangin gen hi khana dollar tu lezani sumtang hom khelai ding ni na federal pan unemployment hu na dollar zaguk piak be ding tumna student loans dollar tu som chang mai sak ding lina COVID-19 kisit na ki bo na le vaccine kisu na khempe amok na vai hom ding nga na small business te pan pi lew ding gukna damlo na hanga na sem akwan thei lo pakte paid sick leave pe ding sayina social security pension sum khan be ding chi te kial hi a hi zong in bu Biden pen January somni kum tu ni le somni le khat ma teng White House sunga na sep ki pan na lo ding hi
แต่จริงอ่างะ Zomi MP ทักมีกว่าเต็งลุงดำปีนะตูนี่แหละซอมนี่กุมกิเตลปีอะชินกำเกปันปลายมุนซอมทุมละกว่าอมละกะ NLD อินมุนซอมทุมละกุก ZCD อินมุนนี้ CNLD อินมุนคัดจิบังอินมีปีเตลจริงปลายของงะเทวฮีตัวเตสุงปันตูตุงกิเตลปีอะโลจินนาองงะทัก Zomi MP เต็งอะฮีเละต้นจังปันปีจิงไงมัง ZCD ปีตุลุดดอปูจิงส่วนมัง NLD อมิวตาลุดดอปูเปาลุนมินทัง ZCD และปูกามแคนมัง NLD กำเกลุดดอแต่เดิมปันปูเปียงส่วนมุง NLD ปีตุลุดดอปูทางดาวจินและปูหางคันเลียน NLD อมิวตาลุดดอปูมังเฮนดาและปูทางต้นเปา NLD กำเกลุดดอจีบังงินโลจิงตะกินเตียลจิงองะวะหิมันินเจเรนทีวีปานินลงดำปีนาทุยปวกฮีกิเดมนามันขินตาหิมันิน Zomi MP เตงินโจกำและ Zomi เตขันโตนาดิงขุดกิเลนมาองปังคมเดียมดิงินมีปีเตียนองกิลาเมนฮีเตียลจิง MP ทักเต็งนาลุงกุนาเข้มเปอูอาเซมเคโจเนียดิงินอีบิยักปะเซียนอินอาทุพานำจินองเปตาเฮนโลจินนาองอาทักโจเลียหอยกิมทอมเตลุงดำปีนะอินเดียกัมมณีปูสเตอิมฟาลขปิยาเตงองนุสสาปูทางคันโซนทอมเตและปีมาไงจีนตอมบิงเตตานูเลียหอยกิมทอมเตอิน Medical Directorate College of Nursing Manipur University หน่วยปนิน Master of Science in Nursing Specialty in Mental Health Psychiatric Nursing โลจินนาองทักหิมันินเจเรนทีปนินลุงดำปีนาทุยปอฮีอามันเกนนาSociety กิเฮลเทบังอินกันกิเฮลสับตอมเบียงนาปอลปีจงตัวมาบังหิมาเลเซียมซินนาวายะฮอสเซลอมกะหิมันินเดบังตะกินกะกิเฮลเทเกจีฮีคลาส10เป็น Little Flower School อิมฟาลปันโซอินคลาสซอมเลนีอะฮิเลRayburn College ลำกาปันโซฮี BSc Nursing เป็น CMC College of Nursing Korenge อิมฟาลปันโซคียาอะฮีฮีอันนี้ไลน์มาบ้านแคมเปลอีบิยักปะเซียนินกอโซนาองมุสักโตไลตาเฮนลุงดำตุนิเจเรนทีวีบันทุตังโกนาฮิจาองเนหินิงอะตอนตุงอาเจเรนทีวีท้องเปียองเอ็ดสักาวงไอสักเดนก็จะมีปีแคมเปลตุงะลุงดำมาอิงจะมีเตยองนาจาดาอีบิยักปะเซียนองแกมบิจัตตาเฮนปะเซียนยาสังนาโตคาซุงควอลปะเซนดิงกะหิมันินเจเรนทีวีปัน Covid-19 อัปเดตนิวส์ตังโกนาตอมเวกิตัวงับพดดิงจิซงองแกนคอลฮีอิงจิดามากงตุนกิกจังกิมุกิงนี่เกกะมินโซบอฮี